Wangalizi watukufu, assalamu alaikum. Leo sikaujani mwambieni zilo mbani mweze voti za hema wakala zilo Komoro. Risikiti hema zima haukawa Komori wenji khaswa doa hile jera la bambao ngwa juzi sao zabari ndini acharnement ninji ifanyi wao Aminu Nasirdin. Amin Nasirdin kao isimengoni mwaka umenya kajaparo zingaurani mahakama hakosa la kiadilifu kajaparo paro harumaezi ya daula jomba haindi sanai sabari hindi niye acharnement wa mvize itofanyi wa mdu ikatsindae izi nusila handahu sabari hindi ni ile jera la bambao ya mbani la faliki huenda haruma siasa za utawa owana wakairi harumao wende harumani za nchaguzi zinu sabari hindi Aminu Nasirdin yaso acharnewa ne ekipi yonti pia ikaudo yende sao serikali hajilaezi. Aminu Nasirdin wananya onti pia wa depose zindusia zao hende harejetewa hamloka wewe nationalite yao ichido wajaniyo shaujana ya mraji badi minjakana ya mraji njakana zinja jokatibeha ya mraji hujana ya mraji elai ikao oblige wananya wandiseze organisation baada wasa wa hansio kangwa endao Aminu ya jihunde nambana za kufanya recours hata mifumo miili ngeaje ya kubaliwa baada ya kubaliwa haini namna ya humzia ya sinje à l'Assemblée nationale wanzo azifanye limana ikao ebambao yambani kwa johenda milio vao wa NCCRC ukaya ni ujo umenya shasisi batu si ujo ufanya voti za haki basi juzi wakaufanya yohede media national subhanallah izo mengoni mweze rongo za ajabu za aibu ikao hatamduka jia za mbeje nsu Aminu kaya rais wa daula nuguhamani izo hajuzi wafiki tu Amini hukaya ala kuli hali media ya daula mutimtowe son ya kandida utsahu ya njiharu mazehele zahele jumba la mawakala lifikiri yao imaha hamsini imaha jana imaudu ya Komoro tu Aminu kaya izozi njiharu maakli ya mrulo na zibimo za kibinadamu za ukaya ala kuli hali kandida ya wakili bavula kamili wakili bavula kamili janzili himeli mbehe haruma ile baraza la mawakala mtsujua mbaye ima elektoru wa wehanywa pia hauka izo inu ya hambe izo nizo ema elektoru wa representeo mtu Amini amjuambiani ezilo mbali mwezi votizinu eze engendra runku zilo muhimu harmazi votizinu handani unumtihani ufanywa rais wa daula haukafanya voti ikawe makandida pia Wabakar Jarithi zivirinai rivunzi hamuo wakomori ngona usiu amba armosi uo rais wa daula hapara wakomori kaya na mjeri undensi ya hanyu na mrensi mivurano na mparo amani na wake amani abonge hokaya pare amani na urenda wa Komori nai izo kinyume mbili nsu Amini ukaya ala kulli hali yoka rais wa daula gena entere ya ukaya yafanye voti ikao wa uyajoka uanza wa udi waji à l'Assemblée nationale contre volonté yaho uweji waho wa Komori haukendi izo sinongo ikao zona tafsiri haruma hendesa daula haukahendesa daula banka tsurma wasichi daula ika kijahura na stabilité politique ya bonga ridumizao haini ya jokana azma ya ja investise bontiju hauke kema député wanu wa votewa rihimiso ntipia ramba kwa ja votewa hau haki regardez les procès verbaux ngarjujwa destabilize haina projet ijo sinyo yabo ema haijao izo ema futur investisseur wa hensi ukawahara yudima na ikaunti kaungiona instabilité politique wokaba jamjeni woja wana mizuri wa projet micro projet shamru bali ya malinji ya jati harmanzi ikao kabati stabilité politique izondabo haki wodo mshinzi wodo uzwalingu wa ujobali ya Komoro akamuono
ukaya en 2019 harimo conférence ya CEPAD ya Banque Mondiale ishiriwa miliari 4 na milioni majana mararu kabati hata milioni ya haja parce que c'est préalable kazijahantiwa kazijahanti emishinzi ya utsongesa iraribishe maana ulona mali ya jiharmanti itona sharia itona mahkama ilona uamivu abonge ilazimu wakati unu raisazali ya redore la imajahi ya heti Assemblée Nationale ikaonge joka ya mfano ili washinde wagabili emaziri kama huu ruanzo waje watemali wa heti ze sharia shijo uwanika uaminifu ili vishinde heti equilibre haruma nyimlo haruma yezi mrumao nana walona za fikra kinyume. Mtihano wa pili ufanywa opposition nationale mtihani huo wa hisawarati au katika ufikiri ukaya hindi ukazivoti zinu unushwa bahashihu au kainde pouvoir ya raru ya daula ukaufikiri ukaya bomatushi na medaru maura isi gamjiunda nao haili bavu mbehe kandida mzima muhime pia mumsutene ilize voti zike clair opposition warati janibu hiyo bimana opposition kwa tsumerite daraja ya opposition bana hoambale wangu afanyao hari opposition uni zonabo opposition uni mgani unije na nyimbe hama kandida wararu harumajani bunzima harumabavu zima yabo bimana message ya opposition kwa jayelewa hau kartujua eka zinu force opposition kartujua wando kumorido milonrabu hauba nuinde serikali ya milonrabu haweka mpango wa ughilibo wa Komori shikabaja hata intere ya ukaya opposition wabehe deputy mzima ino alama yule sakaya wanduanu kwa tina barnamaji za upropose haruma ya daula shangaro baadhi ya makadru walo kinyume nize fikra za serikali ama kwa tina utukivu shangwanzo jaketi wazima rekebishe eza urekebishe ika serikali mamba namweleza kartumsahani garanzuri romesi si wasiche yualama nziro halisi eza mpango wararu harma mtihano wararu unungu fanyiwao shambu ya Komoro ukashambu ya Komoro ntiele ukaya sharia shijoka ubalia ntihanyo maudu ntiele ukaya sawabu ngiona wandu ikundisha wandu wa exclure haina fikira ijuka ukakinyume na banu député beshi wa opposition wei kati wakaya haina zohambo atwambano wei ngene capacité ya hamba ukaya zenongozinu zoti njema hakaya kajalazimishiwa ni mndu ukaya sofanya heli inuranzao yule itafautisha député wa CRC na député wa opposition eroli ya député wa CRC wengo ya fani wengo ya promulgue ezelwa na haina ndongo serikali wajo kaanza zivote wazikeki rasmi montiju namna ya ukaya kai député wa CRC hamba ukaya zirongo zinu kasije mauntu zivote ngabo sharia shahao shamba ukaya ngojujo mpau député warengi suppléant wa muhenzi bimana gesumiz ukaya haina ndongozijo kahuja yasinye yakubali yote ala kulli hali yo hata ze monarchie absolue ngo hamanizo kazijahia député ya vote wani daula ni taifa wekalo pulwa wojewiri na upeu ufanyiwa wa Komori sha député hati wani bavu kana ujapulwa bahari haraize fikira zahe parti yoni namne serikali wajihansiza izirongoza hao haruma Assemblée Nationale yunziro hata timambia nukaya kabati dongo za parojiri amani zufano mwizo haruma dunia kwa juamba ukaya hata ze monarchie nongo amani zukazijahe député ya tsaulo ya pulwa bahende kinyume na fikira ya hama gutolo haruma parti shamba gupula o député wo ziro hakabongo msumeteo ya ukaindia ke exécutant haina projet fatuhu ya jei poser l'Assemblée Nationale ya bungi na kini ukaya gendo ya votewa watina hatangu mzima uhamba ebala ay 00 banu monono no zabili député wa serikali wakana usubuti
ya meti en difficulté waziri hakame ngoni mweze role za député do henda uzise waziri wazi izo ngozi la ufanya imani waniki wabala ufanyaje izo nikofanya ufanya yani masuala mada yao yode hazi ya député do tsatsawa ya rundumwe izo ikao kabasi mrujo subutia uzise waziri ya muzise ze sorafazahi na izo ujonandi zafanyiwani waziri kabasi mrujo uzamba ikaye wa CRC okakala umete en difficulté waziri wa CRC ujoka l'Assemblée nationale donc zindi zanjo banu zilio yokaya ikakarjabe hawandu walo na fikra za kinyume waju yele wakaya banu nsu menyapa nsuzi ze projet za parti shanga muunganyo nimeshileze nukaya obahanu banu kabana ukamaslaha ikaze ngo izo mharaya yabo hakika kartina tomaya ukayanganyina upezo amato wahendesa daula okenzi ya Komori gaswashashi imakadru ngo washashi ingi makadru waheze parti pia watendo tsanganyiha wa forme parti nzima ha wallahi billahi tallahi kwa jajo tosha waindisinu haruma zefaliki dunia yenda oleo kasina makadru washashi munda cadre bien formé intelligent entrepreneur juste yambagina proposition de loi zai na fikra njezi unganye haruma ele baraza la mawakala ile utsoji acharne ya utsompapiza pa wa mkasi bimana gwavunzao ila volonté yako wananya siwahe bambao kamili shigamwa mionukaya yone kinyume gerungu mwao yo hatu wandu wakanza wavote CRC waele wakaya la kuli hali urenzo wa mvusi de helini timelezani emanaika wake lazima urvote maisara wei mwana wa shikoni ikao hakika wei hajokamana wajua hezi tabia zake wei hajokamana washuma plutôt okaya adenia he parti shuma ikansi ha justice ikansi ha uadilifu ikansi hafanikiza siasa ikao zinti za leo adenia hayo inu ikaupizewa haruma siasa ya Prince Said Ibrahim ikao hakanale bavu hakane fiefia hikijakpa kwa mdunga ukaya ngena mali na posto ya nyisi za wandu shawaka mdunga haila siasa ya uhaki ya itamiza bonsi juu ukaya corruption nafe tobiambi nazife mwono ka wakati ya ka député au parlement ya wasuli Komor ya jaya hunda omsaja ya wamali wandiso barikisha haruma etia ya Komor yule nongo ya handani ya wananiyo mwono kaya wakanyumba ya kana ministre ya kana directeur wa travaux publics quelques années ile jinu la nyumba ya liunda noli sezisewa hambilokaya omaha kufanya banu pia salaire ya haho reka kutuhunwa kujejushinda ufanye nyumba yinu abonge karadhi ba nyumba yinu iundwa heze mali za travaux publics nyumba isezisewa aliswali himtashiwa hakawiyele wakaya karna ujwa hundansi wasina mishinzi ya haki akawodi akadiscipline wa habari ze valeur hizo baisha liswali ikajashinda ya samiza ila siasa hai haula mna brutality no shababi ya kanuo na ulaumavu upezwa matu wakana Komori wa msheuza hendeza sidali kemali haja habari ya adeni nuyo hakidika dida kalon fukari harmonisi ya Komori kajapa rokarma serikali ya jomba hundumali za serikali lizifanya we kampanya hai shalebavu ne parti warihi mihono poshoni wambeha kandida kado za waza habo haze voti atamish hata wamsijini hata ula député hakahenda hauziro bimana ze fikra za usawa tinambe kaya wa Komori kwa tuzanza shangabo kadro politiki kaobo nsiju wahimi ngwajuwana warimendaru wa haina zote pia ne Komori bakisharma msajaja ili bakisharma eze matara juzao ele se Komori hena mnao waridhio shakartuelewa hata ohara no peu wakaya madepite bengomira na wahe Assemblée nationale mtoto waze mvune jitihadi ya kanga mtomo excluye wai mumtoya sikar male jera leba mbao ya wisho sirabo yitu bimana kamtusa hamdu juriste kamtusa cadre kamtusa intellectuel yaje ya kebavuni yaishie izo mambao
nizo manzo mfikirie maudu yaho wana hatu ni Komori ya maudu abangezo longozinu zosikitisha zotukiza zotambisha na misikazana miye mana mshwango maisarokaya vanu ejazi wa pashia inuru ndari pashia sonti sherono kaya efaliki itawa hakwa Komori mwanzo daula ya haki vanu barua ni risala hivi hao wana nyasi walo Faransa haina wakati daula haki wala wa mahamina utuhabili daula haki wajoka kabati mwenje wa mangarazo daula haki wajoka kabati maji ya mbuga daula haki kabati mzisomo wa daula haki kabati bashabanu hindo heloka ya uzwalingo wa daula yo haki abange ranzirambuka ya ila haki ngisuko henda nusasanyiwa rijivuriza ho barini ritawaila jahazi hakaya hamba hindi inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Mwenyezi Mungu yekanza wandu wadhulumu. Abange Mwenyezi Mungu yekanza wandu wadhulumu hata mtiyama libahe harumansi yekanbalia enda harumansi ya udhulumifu. Abange omshinzi wa handani wa Komori nyanzo Komori wastehilwa wa Komori wanikwe haki ya hao wasirenze wa mvu mdu ya tambe mide ujuo izalazimu dazinu nungaro na ukaya izalazimu sindazinu au kaizo zalazimu zende kastuhenda mahakama ya simagwani ya uliliwa wambuka ya ntito henda ranzi mbatina unda haki ya dhulumlo amali nana ya hiba nana ya sijini wandoti pia ngoma protege yoside daula sisi Komori rakawi aspire ridungane niyo harma ezamazijao wakati usa uvenuha kwezi bwa Komori kabasi longozi lo harma dunia leo wanrotu zijua Komori harma transparency international wakaza okay Komori ndio harma zenti zilona corruption ninji harma dunia bimana riwasili mafuvu mengominane harma jana ya corruption bimana yo noti ya 4 sur 20 yo ila noti comme na shioni sur mizo à l'école noti ya 4 sur 20 yo noti comme na shioni yeso mwendala ale bimana ilazimu rekebishe image hiyo rudi tena wanu kongomanyo la Nations Unies asheri ya dafize haki za kibinadamu watiatashie Komori ya ukaya ya hakika haki za kibinadamu ngoa za kuhamba za udai zote pia zote pia zikadamiziwa abage njeni kaza Jarmansi kao hangali darbini yo haono gujamba inutsinsi ya hwenda ukaya inutsi kao ngamjutabiha inutsi kao ngiyo tayari ya unilahiki abange kazani ni suka ya zevoti zinu mba Komori zinu voti muhimu kazani ni suka ya hokana madepute wa kinyume ya siasa wote wandu shayu hikma serikali wajoifanya iliwa ne wake divergence d'idées akamrujo uliwazi kama kansi wandu manzanao mlona fikra nzima mpanga ndongo kamjahunda mdu hodingoni wamba asha na mweshilo bahanu na mweshilo bahanu akawala kasina intere ya usatisfeze rais hauya satisfeze mwana wa rais shawlegele intere ya usatisfeze maslaha ya henti abonge yojo hambeze ndao nizitohenda yojo hoji waziri ezendao nizitohenda ikawa Komori mtsawa ya ukaya ize directive zapangwa nishikao shazali libehema na jamaisara ili yake executants wa utsolofanye izo jamilo yafanye watina namna ya ujitengua yabonsu amini ukaya yabo omji wa ikoni wode de duara kahombeleo wana wakati wa demokrasi garomba Mwenyezi Mungu jebo nsiju haraka iliye Komori yastehilwa ile daula Komori ikena mpango ikena sheo ikena mastehi yauka kabajaha amani na ukosefu wa uhaki izo sinongo mbili ziko mkinishia izo ziko hamba kinyume mbili. Wassalamu alaykum.